shoot. Pappa, bytter du sang? Ja. Hvorfor? Hi guys. Adili na lang ko mag-shades kay murag na tagang makeup. Laga marka bohe. The shades. Because my kilay is not good. Ano kayo si Pinayak ka? Ano gusto hora dit dala? Så ser det sånn ut. Hi guys. Can I put the rice here? Humahanap buhay pa ang aming koryo, ha? Ang sarap. Now, rice is life. You want more? Order na kayo, sauté and sweet. Ay, may hopya. Nasa kanya na ang lahat ng ano. Mga sikat. Ano yung pangalan ng ano yun? Lakbay. Lakbay, guitar, duo. Wow. Welcome to Haugesund. Sama ka sa vlog, ang mga talented na mga Pinoy. Pinay. Yan, charot. Ay. Okay, giate, wa pa man na read dig ubanti. Parang kapahaman niya. Buwak ko ba? Yan, yan. Dali, ngari. Ayo rataan. Video sa tagamay para na i-vlog gamay. Sige, say hi sa mo be. Hi sa. So, bili kami ng sito na drinks. I love this. So, bili kami 5. Tapos may palibre silang ribisco biscuits. Parang galing Manila lang ba? Sige, yung biscuit! Ang biscuit! Oh, ito daw doon ang dadakot. Ano gagawin ko? Ito po yung number. Ayun, nabib ka. Kayo Tayong gratis na biscuit. Wow! Woo! Ribisco. Parang sandok pala. Akala ko parang galing Manila. Pwede yung kamay ito na lang, te. Kung gusto niyo. Wow! Ano yan? Gratis yan. Bili ka muna ng drinks. Oh, ito po yung nakuha ko. Hoy, ito po yung nakuha ko. Oh, di ba? Thank you, Tel. Wala po kasi dito. Biscuit na this. Ibaliktad na natin. Ay, gusto ko yung mga itim-itim. Agad! Abang talit. Maganda dyan, te. Dakutin mo eh. Yay! Ayan, pakita natin sa vlog. Free. Gratis. Thank you. Thank you. Mag-leads na tayo. Oh, ikaw sa muna. Sige, te. Bayaran na. Bayaran na. Sito. 350. Taga saan kayo, kuya? Sa Sola po, sa Sola. Sula! Wow! So, ayan na guys. Picture taking tayo guys. Samantalahin natin ang pagkakataon kasi mayroon tayong professional na photographer, si Strand Media at saka si Inti Photography. So, ang galing guys kasi nagtulungan sila sa pag-capture ng moments na to. The first ever Philippines Independence Day celebration in Haugesund. So, huli yung edit natin guys kasi busy ang local vlogger niyo. Charot. So, yeah. Pag gusto niyong pictorial guys, contact them. Strand Media or Inti Photography. Galing. Ang galing nila guys. So, yeah, follow them. Their social media.
Pictorial. Wow. Wow, ganda naman yan. Oy! Wow! Pero makita na taglingkuran. Mm-mm. Ha? Nagparid na to ba? Joined the inayvlogger, so it means han synger väldigt, väldigt bra. Han får det prestationsangst. Och nummer 2 så har han också en kämpelik sårsykepleier. Hans selvfølgelig kollega fra Philippine Independence og så flyttet han til stort og fortsetter sin karriere. Og den andre konferensieren, hun en kjempesnill mor, kjempeflink sykepleier fra en legevakt. Så hvis dere vil ha kjempeflinke damer, da det hun. Så ta imot Leonardsen and Adolf! Earlier, so we do it one more time. Välkommen till Pinoys Fiesta 2025! Kan vi höra Filippinerna från Haugesund? Filippinerna från Tyskland! Yes, från Vinterfjordkommunen! Fordi det var ikke lett å samle alle filippinere her. Med tanke på størrelsen, ikke bare Haugesund, fordi vi hadde tenkt å inkludere alle. Så det har vi jo Vinterfjord, Tysle, Karmøy, og til og med Stor, og mange kommuner som kan også bidra. Hvorfor gjør jeg dette, eller hvorfor gjør vi dette? Men det jo fordi vi vil jo vise vår kultur i et forendet samfunn. Et samfunn som følger Filippiners ord som fremme enhet for alle sammen. Ikke på grunn av en dominant religion som for eksempel katolsk, men det på grunn av alle har inkludert uansett om det muslimene eller kristne. Så her, altså, blir det så rødt, og blir det så flau.
som var i Philippines och jag ska introducera er. Våres kjekkaste og det mest guapo ordfører i Haugesund, Taiwan, Nils Konrad Bua. Wow! Det var en veldig fin mottagelse. Tusen takk for at det er 4-åringsdag. Utrolig stas å se utover nå at det er så mange som har røtter fra Filippinene, som bor og har bosatt seg her på Haugalandet. Og det er et spesielt i år for i dag med Sa bawat pagsikat ng araw, kagandahan ay matatanaw. Sanayan mong makapaw, kultura ng iyong babaw. Luzon, Visayas, Mindanao, pasasalamat ang sigaw. Likas na masaya ang saan makarating. Kapag-sipag si ang galing, ngunit kahit may sari-sari, di naniniwala. Ngunit kahit may sari-sari, Si Brada, the fan because of the screen. The hindi makikita.
Nora. Det har jobbat många år i framför. Det var Jokis. Är ni klara? Vad så flinka, det är så fina. Herregud. Det är så fina. Alltså, inte alla alltså, men... Parang leader kasi yung kaibigan ko ba? Okay? Music maestro. When they start dancing, a round of applause, okay? Because they're very nervous. During the summertime, you will put it in this way and then you will stand in the water. Ano natin, DTI representative, city flight control. Kung security may double control medicine for the irrit pasyente na. May ayo 3 city flyer here, double control. Okay, kahit pa doon natin. What's your name? Come here in front. Oh, go down. Sorry. Come here. What's your name? Ah, Lord! Here, you stay here. You are the DTI representative. My God! Check mo natin ang number mo. Oy, 706170. 70610. Ay, ikaw ba nanalo din? Visst du inte klarar att bära det så får du se det. Ja, du må bära det först. Visst du inte klarar det så får du se det. Där är det inte godkänt. Nej! Okej. Men ge chansen nästa runda så har inte köpt låt, då kan vi köpa låt. För det är alla pengarna. Okej, ready? Once again a round of applause. This välkomna!
Back. Alright! Dere hørt sangen som heter Den ene blir med dans. Har dere hørt det? Ok? Er dere klare? En gang til. Dere må svare, ok? Er dere klare? Den som danser best skal få... Nei, alle får premie, ok? Du kjenner på meg selv. Ok? Applaus!
have Igorot tribes all the way from Baguio City. It's a cold place, one of the few places in Philippines that is actually cold. It's called the summer capital of the Philippines. So if it's summer, people go to Baguio City. It's a lot of people already there. It's like China. Allah. There's a lot of people. When you go to Baguio, you will see the people. They almost exchange faces when they go. Are you ready, dancers from Carmoy? Make your Comuna proud.
song Sumhang Level, Chariot, Melong Barn, Uforalta. So, sudahat ang anak. Silang ka sa mundong ito, pintuan ng magulang mo, ang kamay nila ang iyong ilaw. Ang nanay at tatay mo, wala naman gagawin, namasdan pati tulong mo. At sa gabi, nagbubuyan ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka na ngayong mga tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga ay makakita na, nais mo'y maging malaya. Di man sila kaya walang matalo. Ikaw ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo. Yeah, from Mindanao. In Mindanao, we have also Islam brothers and sisters. So today they will dance Islam dance, you know, Dayang. So help me welcome the Haugesund dancers. Let's give them a round of applause.
oss alla. Är ni klar? Are you ready? Okay, finally we come to the last dance. Oh my God, it's been very long day. No, but I'm very happy. We are so happy. Thank you for your efforts, insights. A round of applause to our free Juliet. No, and this is dance alla sammen fra Haugalandet som sagt. Vi vill också tacka extra till our choreographer, Vince. Thank you for your effort, your time. You give it to us to train these amateurs, dancers, / mothers. Okay, they're ready. Are you ready?
suka, vi var inte få några smaker, bara skicklig karaokeupplevelse. Okay, party people, let's go! Let's go in! Sama-sama sa pagpipilian namin. Sana ay pinagbakas itong awit ng pag-ibig. Awit natin ay huwag na huwag mo kalimutan. Pangako ko naman na lagi kong pakikinggan.
Sumunod ka sa kanya. Kasabay ng mga bagong tattoo ginilo. Sumunod ka sa kanya. Para mo mag-isama, mag-enjoy ka. Everybody! Ngayon! Maraming salamat po! Thank you, PID! Thank you, Haugesund! So this is the end of the video, guys. The first ever Philippine Independence Day celebration in Haugesund. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe. Nebo Family Vlog. Be safe, everyone. Bye.